Бабахин всегда говорил, мечты — это роскошь детства. Я должен ценить это. Он был прав. Когда я вырос, я больше не мог этого себе позволить. Когда на тебе ответственность, у тебя нет времени на мечты. Наверное, это разница между ребенком и взрослым. Салом алейкум, шинохтиам одама, шинохтиам одама, ки пиштад мо қадама, шинохтиам одама, ки барот кадак срадат, ягон бор ты, сука, накадиша оправдат, баҷона кирхата, биё ты рӯпару, кӯдака ҷой аввала, охи бугу обуруд, ты мешиноси мара, арӯз кадам баромад, неки ты да фаҳмонданат, сука, кадак омад, репи мада гӯштай, метонам то ҳозира ово, да ты мезанам тира, фаромӯш кардӣ бля, мешишти мерзда, фаромӯш кардӣ ки сурат гирифти камрида, фаромӯшат мекунам, ака бidon ҳозира, ҳамин репи мада борад бидон ҳамаш охира, охирае ки ай пуштат сӯзондама ҳамаша, бигӣ ака Нурали, у духтара фаҳмаша. Хай ҷони ма мерам ба дуриҳо, ай ғама дарда чанд бор гуфтам мара бикараҳо, надори ту баҳо, ту бидӣ бепарво, инак овозима баланд бромадак боло, ту мара фаҳмидӣ, шинохти ман Муҳаммадам, ки ай пушти ту медонӣ чӣ корое кардам, фаҳмондам нафаҳмидӣ ҳаёти ду рӯзара, ака ҳаёти хита, хидат бля сӯзонда.